Bonjour bandeko, soyez les bienvenus na chaîne Maman Didi. Lelo na ye na recette mususu awa. Recette okosa na Noël, okosa na bonane eza kitoko ata pona bana na biso ba okola wa ebloko. Ba recette ya awa okosa la awa et donc est vraiment kitoko. Na osala patato cheese pie, na osala yango nde tobenga yango. Naza na pomme de terre naza na awa moni naza na awa tina longo ba poso na sokoli na okata yango susu avana na tia na moto na awa na jambo naza na ngo bacon jambo naza na awa ti bakata na crème na ngana chaka muke crème na osala nde milk ya mai na crème na ngawa naza na fromage na awa ti ba rampango oignon ti ba rampango naza na litungulu bio na osala ni sui balo ya litungulu moko na toloni na katikati na osala litungulu moko meza ya munene na osala mungwa mukie na osala na poivre noir awa milk na ngango awa naza na farine na ngai yango. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I bring new recipe to my channel. I have a potato cheese pie. I got potato here. I got potato. I got bacon here. I got cream. I'll use just a little bit cream, not much. I have cheese. I get cheese. I got here onion, one onion, is big onion. I got here black pepper. I got here salt. I got here milk. Just simple, it's nice. And then here I have here flour. I got flour, just easy. Simple is nice. So the dokat matungu na biso Okata na yo lingi ngana lingi na katonga boy. You can chop like you want to chop. I like to chop this way. Yango yo na silisi kukata ngo. Guys, you can see here I finished to chop all. So mine nange toki na ocha mungu Add some salt. How much you want? Oh no, not for one. Yango, you know, add salt. I add salt before you did the work. No. Forgot to open. Nache mungu yango nache mungwa ekoki. Add salt. Nache mungwa yango kapwe. Nache yango hawawa. Na ozele le mama sama mai mwa moto mukie. Na ozele le mama mukie après yala lingaso na okata ngo eza ni surtout mezi moko po eza na facilité olemba. So okata ngo ba mezi eza différent makasi. Eza musu elembi te. Yona lingaka nisu eza nango teke ekokali mena ndenge monde mo mais eza penza moins penza ya okokana po elemba nzela moko. Wait, sikoyo na osala sauce na ngai na boso presenter mino huile na sale huile na ngai ya olive. Guys, I forgot to show you oil when I present my stuff, and then I have a little bit oil here, olive oil. Choose any oil you want. Sometimes too you can use butter to do it. It depends. Sometimes I use butter or oil, but this one I like to use olive oil for that.
après quelques minutes, après quelques minutes, je vais après ma bacon. Ma prima devo bene, poi la farina. That you can see now, and then I add my flour. I add it to a café, the flour. Flour. Siko yo na ocha milk. I add milk. Après ocha farine nga wana na ocha na milk. Ndio wende kanga. Na ocha milk. Milk. Babi suba cha osala habu asali kabu sans achape crème suba sala aboye abasi crème ngana abasa crème on tient tout dans cha crème na tête de lut na crème ya table 2 tables for fresh cream salé fresh crème. And then I'll leave that few minutes and then I'll be back. C'est quoi une autre poivre noir manga? I add black pepper. What you want? I think it's enough for me. And I'll add a little bit salt. Enough. Nache poivre noir nangai, nache na mwa mukie. Mukie ça va la meki nanga. Pour pas trop petit la mwa mukie. De la meki, vraiment. Bas. Now I try to mix that together. Patato sumo munde lendi. When all on passango. My potato already soft. Kona ochango kolo add on and then I add the cheese bande ko yana ocha fromage di kolo. Yango ebet bumunde ebel. Yumi ebeli yango. Boze la moyo kita moto muki après toko. La sabino ndenge sali na katia. Guys, you can see here is done. I need to leave that to cool down. Then I'll show you inside. Yango yo ebeli bomone ebeli boy yango yo no wele yango yo donc yango yo mondeza yango yo
Beaucoup patate. Il y a un bande de beau mais recette beaucoup. C'est bien. Il y a un gros. Cassina. Et patate cheese pie. Ready with bacon. I hope you enjoy it. Pendek bomoni, ndenge ebeli kitoko, vraiment kitoko. Bona nango ebota la bana, bakosepela. Yango yo. Merci de la recette pour partager, ça va bien. Thank you guys. If you like the recipe, this recipe, you can share. So delicious. Thank you. Merci. Abonnez-vous à la chaîne à Maman Didi Boza Décidé. Bye.